Asihlaleni phansi. Ngiyabingelela wafundisa egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelela lo mama egameni lenkosi yethu Jesu, ngibingelela ama leaders e-church, ngibingelisa i-youth, ngibulise i-Sunday school nebandla lonke. Amen. U-2 Timotheo ngiyabamba amavesi bemanenge ubusuchuza one eseyabe ifikile sosibaro. 2 Timotheo chapter 2. So sizobala ku verse 19 to 21. 19. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal: the Lord knoweth them that are his. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. 20. But in the great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some of honor and some of dishonor. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lusts. Amen. But 19 to 21. Amen. okay. Amen bazalwane. Bembambe le enye kade ngike ngayibala. Amen. So it's confusing. Lapha istory sethu sisuka ku Timothy ku Philip. Amen bazalwane. Sibona lapha uPaul ebhalela uTimotheo. uPaul esejele ebhalela uTimotheo emqinisa ngekuhamba evangelini. Amen. Usho ukuthi bazalwane ngizoyithatha kanje kokuqala. Ibandla lakhiwe, ibandla kaNkulunkulu lakhiwe. Phakathi ebandleni likaNkulunkulu kunamavazi. Amavazi akhona la phakathi kwebandla likaNkulunkulu kuthi akusiyo la aye gold and silver kuphela. Akhona amanye nawo ayebumba namanye ayewood. Amen. So kusho ukuthi ngingakuthatha ukuthi kuNkulunkulu ibandla likaNkulunkulu liyakhiwe noma siyimhlobo eminingi ehlukeneyo. Kunomlawo nalo ebandleni kaNkulunkulu. Kodwa ngezenzo zethu kuNkulunkulu noma sinaziphi izenzo, kodwa kuNkulunkulu ngendlela kaNkulunkulu siyafana. Uyakwazi ukuthi abantu bonke abalapho ngabakhe. Uyakwazi ukulungisisa ibandla lakhe. Amen bazalwane. Ngingazi ukuba mude ngithathe endabeni yevasi. Amen. Kusho ukuthi nje ngathi mase ngiyithatha indaba yevasi yama vessels la asendlini kaNkulunkulu ngawayenza njengokuthi nje ngithi ngithathe nje ngibeke ngami. Amen bazalwane. Singamavazi kaNkulunkulu. Ngithi endleleni masihamba njengami ngiyabe ngimvumile ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Kodwa ngiyithathe ngiyibeke kule ivazi efana nevazi yebumba. Amen. Ivazi yebumba ngiyibona ekhaba bethi mabeyenza ama-vessels la ayebumba la ibanjwa kahle ngoba bayazi ukuthi bengayiphazamisa iyawa iphahlazeke. Amen. So ngiyithatha njengokuthi mina ngimvumile uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Ngibuye ngithi endleleni ngimase ngivumile uNkulunkulu ngibuye ngibe sesayidini yevazi yebumba. Amen. Uthi mase uhamba endleleni zivele izimo kodwa uthi uhamba noNkulunkulu. Zithi mase zivelile izimo uthole wena usesayidini yevazi lebumba uvele uwe uphahlazeke. Amen. Bazalwane engisho ukuthi ukhona uNkulunkulu
okwazi ukulungisa amavazi aphahlazekileyo, awathatha amavazi la aphahlazekayo awalungise abe ngamavazi alungisekayo, abuye futhi asebenze. Amen. So engisho ukuthi mzalwane wami ebufana lokuthi nami nginje mangiyivazi eliphahlazekileyo, uNkulunkulu uyakwazi ukungivusa angisebenzise. Engisho ukuthi nayo mzalwane wami mawusendleleni uhamba noNkulunkulu ukusayidi levazi, yazi ukuthi nanxa sewuphahlazekile akuvuma ukuthi uNkulunkulu akulungise ube livazi elisebenzayo. Uma ulivazi, I think nasendlini le enkulu okushiwo ibandla likaNkulunkulu, endlini le enkulu ebandleni likaNkulunkulu akhona namavazi ahlukeneyo, so navuzayo akhona. Akuthi nawe mawulivazi elivuzayo ubuye kuNkulunkulu uyakwazi ukulilungisa ivazi elivuzayo libuye lisebenze. Ube khona maybe usasayidini levazi elewudu, so ukrekile uhamba usendleleni uhamba noNkulunkulu, akuthi ekukrekeni kwakho khona usesayidini yevazi yewudu, uNkulunkulu ukhona uyakwazi ukuyimenda leyana ilapho ekreke khona ibuye ivazi lisebenze. So mzalwane wami ngiyakumema ngikukhuthaza nami njengalokho uPaul wayekhuthaza uTimothy ethi lapho ozobuhamba khona kukhona izinto ozodibana nazo, ngoba naye wayebhale sentilongweni embhalela ngoba esazi ukuthi kodwa ivangeli kaNkulunkulu noma yena iboshiwe kodwa ivangeli kaNkulunkulu efananga liboshwe alimi, izwi likaNkulunkulu alivaleleki, yena ufuna phandle noma ephakathi phandle ivangeli lihamba. So mzalwane wami uma kule side uwoza nawe uvume uNkulunkulu akulungise, akulendaba ukuthi uphahlazeke ngoba amaphisa angakanani, uyakulungisa ubuye endleleni usebenze, ngoba uNkulunkulu ufuna amavazi okusebenzisa njalo ufuna amavazi aclean. Uvuma ukulungiswa ube clean, uNkulunkulu akusebenzise. Ngami ngathi ngingakhona lapho. Amen. Jesus.